Kejadian kedua kedai Sikilo Sanspa Rafa. Parlok bro, kamtai itu parlok rawan. Tengah pentip sepi ya unong job lan ni kajeng kia jong kadok kam tak kasi ha kaba kajia ko khoi dok kam tak kasi ha polau jeli kolong kaba chong shet bah ha polau jeli West Kathil district hajan Nongstone. Tengah ni kajia ko khoi dok kam tak kasi ha polau jeli kolong kaba chong shet bah du kata ha kaba kinong job ru kila job ha kapor bah la jan kut snon kajia ko khoi dok kam ha ka last minute ngala banong. Tengah ni kajia ko khoi dok kam tak kasi kala unong job ulayo ya kajeng kia jong kadok ha du chikilo tanpa program ha kapor jan mit ha kapor kan kut kajia ko khoi bat hakapor ba ompoi berkat ba parlok rawan baro kidang ngap ya kajing pen khalai nosip dan heka lokidro nakam taka kali dekat bagi parlok rawan kidang ngap ba ya kajing tip ya ka lokidro nakam taka kali lan heka pisa dekat pa uni ba apa idang pet bat konstet ba ya urun yang kwai yo badaj kadoka andre chisha ula daj non kadoka hakapor ba menti ka lokidro padura sendon ya kedan baningkong hakaba kajing kha kadoka kolong cikilo sanpa program Pak ukur sendon ya ke pisa ke song pisa ke ba arlak tengka. Jika long ke ba pelaru ya ni ba ha ke ba ulawan ha ke por bala. La dir por ba ha ba umlap chu ya ke we arlai Henry udang jo pat ya ke baningkong. Ke jinon bok jong ni ba kala bandai na chalender. Tang kene keble chuan ni saya kedua ha ke we pat ke video tebang pergi happy. Tang kene keble chuan. Dapat ni proses ya kena. Ai tiket ba. Kedana, nak set pra hiau, kejadian kedua kedai Sikilo Sanspa Rafa. Sesuara volunteer yang badi neiba dan peniga kabakai lama na ineiba iyo na eu. So ineiba. Perlawanan kepada pembina beli baka game kepada Sutarik kepada Bian Hangne kepada pembina beli baka doka Maria Kut ke Singkai Insa Prada ke doka